uble nang kita babani ko Samuel kalau nang kabakhasan gadukhat kabaar pulay. Namar ka jingle tiat kalong kat kapop ka jingle bertong hin. Bat kijing mutlap kilongkum kibamane blikhaw bat kitera. Namar melakan tat ya kaktir utrai mauru ulakan tat ya me na kabandong siam. Amen. Ika kaktir ko jomble kong ka jingle tiat kalong kat kapop ka jingle bertong. Ka jingle tiat kamut kumno kapan matay na. Ka jingle tiat kamut ka jimbang sunyo yu uble. Ka jimbang murom yu uble. Kajimbang syakti ni uble. Kata kata kajing ni kan. Berkajing lek ya. Kalau ke ba ngingim syakti ngim buram ble ngim dan kata ka download ka ba ngingi itu uble. Kalau kajing lek ya. Berkong kajing lek ya kalau ka kapok kajing lek bertong. Itu di kajing lek bertong kajing aksul. Amen. Kalau kita panikong Samuel nama khatsan dan khat baar ulai. Berkah itu ipi. Kaya balik ba uble kentah no ayo Samuel. Nama katu ka bentah ko nama ba mela kentah jaga kiri utrai. Sol. Oh maaf ya nama. Balik ba uble kentah no ayo sol. Nama ba usol ula kentah yo uble usam umdan kata ka dorot ka ba usam tingi uble. Pinak puli na do ka nanang ka ba thras lekan puli hi tatana do ba kikun Israel ki pansiam. Uble ula jid usil sol. Ula jid usil sol but usim sol hakapor ba upar lang siyem ulong beri wasore apa bener renda ulang siyem bat ulagan kani kadorut ka basarong ti ubre jung yum kwa pangidan kumi kani kadorut ka basarong nomor pun ki jome kata hakapor ba kidang nong tang ki kinang chung chuki masilap kin jome ki basore renda ubre ulagan ti upre kami ki pun sin ki jiyo ada di kamasim sarong ti ay bangin nong kumdan amen to ibang phai bat nga nakanilang Juhi kabali kong Samuel kalau nang kabakhat lai kadukhat implit na dukhat kang nang pulelo sa liban pulehi na pinte ya ka jumlang ka jong usol padha ka pa kon kong Samuel opun sle ya usol banang siyam ngipesyo kani kalau nang kabashi po kadukhat kabapra ban mele thian haswa jonga shagilgal bathakni naru ngan sawan hian hame ya kaban aimu da kijing aimu thang bat ban kinya ya kijing kinya penyasu nyu singi men up tat anda ngan wan shami bat ngan sayet hu yame ya kaba mele hakapor ba usambal pinsle ya usol ula ong ba metsale hiar haswa jonga shagilgal bahanta ngan saw kinya kijing aimu usambal di ban kinya ya kijing kinya aimu ban kijing kinya ban penyasu tenrek ke ba usol par ulale kani ka dukhat ka ba khatlai usol urang sinchatang arsnam urang yang sinchatang arsnam tenrek ka do ka jogo kalken dia ka man pun utran mo yo ka min sim smos sarong bekeni ka dukhat ka ba pran ka ba mo ula ap nyusin nang man pulie ma chuba tai ko ula ap nyusi kumba usol ula bu ula ap dari tu di pergi badan batu soal kila shifting namar baki Filistia kila awan hajan jungun mar por musyang te bigi por panile thama kila awan man hiar thama kila awan kila hajan jungu te don kila shifting tu gibru kila shifting kila kinyo don ki bala pet te ke ka ba uso par ulale hang ni kapor haga jaga bon api usam gal bon man kinya ban ayo ha uble ba uble un pun skam ya uso ba ulang sim te hendre uso par ula shimno ya kani gajikinya ula shimno dala dehi ulah kenyahi nak mau ulah dong kecil kecil mut haga don ke jong ba ngala long siam pet tu ga dukhat ka ong no ka tu ga dukhat ka bakandai baru sol ulah ong to malam hang ni hanga ya kecil ai mu thang ba kecil ai mu penesu ba ulah ai mu ya kata kecil ai mu thang ti ka bang sol ulah le unda kecil syakti ki oble yang ni pura-pura ya Samuel ulah de kong sa ap yang nyok singi banan sawan ban ai mu tenre usol ukhlan ko ya kata ulang le hi kata lagi ulas rumah katang la uskim nan ne bet mlele di ulang walang le tu gajing aimu bangangan yo ban aimu ulang kanya gajing aimu bangang le ha tu kapor bakas ni jo tu bahinyo ka ba ula ap kasngiru kampat set barhamar ba udah ban aimu ya katu gajing aimu thang sa pulie ba ba usambal ulang poi ha tu kapor Barang apa yang Samuel boleh bertanya usor dengan tanya Samuel baru Samuel orang kini pulia dan dengan
Ya bangingi ya tray lang kakakang chomlekan mo. Hindi man lang kajiyang kutsing mo lang. Ya kanu kabangingin rai. Ya kanu kabangingin mo banle. Idan kam banya kutsing mo lang banya smooth kutsing mo lang. Nomor pun singai ini pun kibalang kipat. Balik. Kidonya kene kadon ba jis ngosaro. Ba mga pastor ba kam halo. Mga ngalong unang ya lamu ba kam halo. Rai na jonga. Kat kabang rai nande. Kata kalau kebabakla. Kata kalau kajing lai kata bapale. Ba kam dan syu kajing burung ni di siap dia ublai. Maka usul udanya kene kadon ba pun nai mata kibalang kipat. Kibalang kibat balik. Nama ba unang ya lamu dan syu kajing sengap ya kibat. Semua mga ada nong yalam ngalakan lekat ki kabanga ngamut ki kabanga ngarai kan lombe rem kan mau ha kam jomble maka kam jomble ni nak batre marwe ni ha penyakit lingkor maka ketin jomble ngom dia kit lingkor para bangit ni ha bandar ke kit lingkor lang ke ji suji mulla ki kabangin le ni dei ban rai lang amen kam dei kabangin ni rai marwe bekene ka khat ka bakhat saw henry mata kajing lang skim jong me ka bang ni haji ka ba ubre upen skep ya usol tenre usol malang kajing lang skim ko jong me ka nam ni nama ba chise ni bang ni ka o ka tin ka jong play ki ka ba ubre la ubre upen slep ka dai ni ila yo ne boru ka nam ni nama bali kajing bang ko o but don't ru kisha kri jong play menta ada la pentip ki om saya ai bi ka tin ka jong play afun le pentip te dulu napti chungi ki ba kim duai ang bali nga bala ju ay ka tin jong play nga ala be bangaran te kam nan kam nga banganda duai bang tudul por kataru ko babakla namana pide tunta ko mapimpuro bi uble amen nang dan kam ban syong ban duai dengan pana kubor na utrai ke ba utrai un krengu ke ba un hikayang ni amen kenapa kalong ro ka cingkerku ban don ru ban mo kumpang idan ya kanila hanhe mopat ngabangi idan ya ka Bible presentation. Ikan mahabangi yo ya kani kabenta kabangi la penting bangin dan ka Bible presentation yang baru ngira ayat. Kan mahabangi di batsim di bantuai. Inde kamangi ngamla andre di ban paru terahi kaya nga. Namangi kan bukan tangsi dekot. Ada obleng pensyai kata. Di ban syong di ban duai. Kena bangin lah. Amen. Babu turai ulawat ubriu ubakat kum ka dono jong uhi bat uturai ulang thum ya uta balong unong ya lam halor gibriu jong u namar mami mention masuma dia kata ka uturai ulah hukum gini pikir ka dikhat ka bakat saw uno uturai ulawat da ubriu bat ka dekat kum ke jong uhi namar bali ba usol hukum siya ko u te ubriu wat da wipat ni phaidan hakani ka lenong ka bakat san aku tu nak bakat lai dan bakat sa pang bagut try lawan da we pat ubriu on bu manong nong yalam tenri ubli chungi na manong ubli ba ha syam na kentat no abasisin bakla syam na kentat no tuhi u ai ka chance ngipet kani kalau nak bakat san boleh lut ya tu kan nong pagi boleh kena bakat san ka dikhat na tu kan ila khat ka balai Hakapur ba Samuel ulale berong biang ya usol nama uble jumi ulong ba uble un kentat no ya usol nama jim bom ko henry uble ai ka chance si simpat hatu la un ko mo ne am siap tin ne am yang Samuel ulale berong ya usol ki bet buli na do kanang bakhat kanang khot ka bakhat lai to ki benta bat pom ya ki amalek bat penjam no khot ya ki baro kat ba ki don bat wat pet im ya ki Henry tomen penyap yaki sinrang bat kenthe bat khna bat khunlong badang bun bat masi bat langbrot ki ut bat ikada ti ubri ulapha ya usol ban le ban penyap dot yaki amalek penyap dot barok bat ki yaki briuru wan bensa or wan yaki bra wan bensa Henry ke ka ba usol ulane bekene ka dukhat ka bakhandai Henry usol bat kita ki briu kilariim ya agat bat ya ki babhatam na kilang brod bat na ki masi ya ki bakham sngai bat ya ki khun lang brod bat ya ki baro ki babha bat ki penjab na khat ya ki henry ya ki baro ka basniu bat ka bom dan kam ya kata ki penjab na khat
Pigan ega jingle ke jong usol. Wala ubli wala ai ka chance. Sa sisimpat. Tenri umsyo na ko mo. Ubli wala ka dito bagay penyab lut bat merat bat beriu penyab berokai. Re usol umsyo mo penyab. Ula penyab ya usim bat ula riru. Ya kini ki merat ki babha ya ki bakham sangat ki bakham bah. Te ubli wala dia tu ya usol shwa ya ma ya ya Samuel shwa ulit ban keren bani kendu ya usol ubli wala dia tu ya Samuel ula amba ula lepo ba umsyo ko ya ka kini go ubli dia ba Samuel ulit ban kendu ya usol ki ka ba usol ula ang petengan ni ka ka ba arpo dia usol ula ang ha Samuel da shisha ngala ko ya ka kini utrai bat ngala let kata kalenti kaba utrai ula phayangan bat ngala walang ya agak usim ki amelek bat ngala penjab na khat ya kita ki amelek dekat kabar hoi Henry shisha upat ba ula shim na kata ka jingluti ya ki lambrod ba ya ki masi ya ki babhatam ken na kita kibat ladi ban penjab ya kaban kinya ya utrai wa ublei jome hagil kan ike ka usul wang shisha ka ko ega tin go joble nama ba umdan ki shakti ya oble unut sa banthak ro kad khat ka bakhandai la tu sha ba usol ba kita ki bri kila ri me oga bari ta ki ba bhatam ki basingai na ki berat tenre ha ba ulawan Samuel ma de tip nomor oble ula de dia tu tenre usol lo umno nama umdan ki shakti ya oble na ro ulas tang banthak wang nga ngala ko ega tin go joble ngala pun boleh ya kaba memela hukum Henry kita ki beriu ki ngari im tak yo uni usim agak Henry kita ki beriu ki balik dan bana kila sim ni ki berat pina ma ba umta ke siap ti yo boleh tak ada unuat banthok nabi pun ki beriu benda ki khun Kristen ki nur banthok ban syukur namar ba kimdan yo Jisu ka jing ka joki kimdan ke siap ti yo boleh te ma ka jing ba siap ti yo boleh kalong ru ka jing le kia belum kepop, amen. Balik bang ong kecil lekat kikun uble. Nama om baro kibri wa kapertai kilo kikun kejomble. But om baro ki Kristen kita kikun kejomble. Cuma bisa. Tinggi berpet batna naga gospel kejo Yohanes kalau nak kabanin kong kadekor kebakara. Gospel Yohanes kalau nak kabanin kong kadekor kebakara. Henrika kibala yang yau hak itu la aibor ban long ki khuru ble kata hak kita kibanget hak kerteng jong pi tang hak kibala nget ha Jisu kibala pediang yau Jisu tang kita ki long ki khuru jong ble ta ambaro Kristen marbun ki bertangi ki deke Kristen Henrika kam ke jong ki ka bakile pop kile ki kam awya ki kren ki tensi bernalap sisi ni ngam itu mi parlojana mau balik nga ibun mata ki kun Kristen ki krem tinsi baka kim go jom le pet naga shiti FSS kalau naga basawal khatar khnai ko wat ai baka no no tinsi kan ni naga shitur jopi kalau kim jom le kala kham persya bawat ai ka tinsi kan bi shitur jopi handri ibun mata ki Kristen ki krem ka tinsi naga no om baro ki Kristen ki kun go jom le Cuma bisa. nama lagi ki kun go jom le ki nom nuat ya kaban krem ka tinsi Amen. amen Amen. Nada apa idon yo Jisu idon ke jinshai but idon ye ka kri jomle tika para jong bang kli yo ha ki kun Kristen ki Kristen tan ba ki si namar ba ki breola namar ba ki dom tang namar ba ki dom ko mon ki kren ye ka kri si ka kri ka basniu yang knam ki tu ki bri ban ki ba yo smo min chapti kata kam de namar tang bang yo smo hato min chapti ngada yo smo ye ka kri ka basniu yin chapti amen Henry ke ka ba makile kyo makidiki Kristen Henry ki keren pa dia katinsi kamu ki penpaukin makidiki pun ki jong sultan lagi ki kidiki pun ki jong sultan ki penpaukin ma bagata ka katin ka basne ko ba uble ki jong ikum cham smo ba lakhang na katin ka jong ble kam te ni ben keren lada ide ki pun ki jong ble idi bandan ni katin ka jong ble in keren ni katin ka jong ble i pe shishaken ba ide ki pun ki jong ble amen Henry abang ide ki pun ki jong sultan ni le ki ba penso si uble ni le ki ka pop Ikran ni kitin ro ki basniyo. Namar ba kitin ki basniyo
ngilong kabangin keren ya kaketin ke jong ble. Amen. Ngilong permi ya kaketin ke basnya na kasuntur ke jongi. Amen. But na ta daw ki khun kristan menta. Kile ke ka ba ijli ka ba patsu si yo ble. Ba kata ru kalong na jinle kya. Nama ba kim shakti yo ble. Kim burong yo ble. Na ta daw ai ba manga ba na pri ai ba ngilong ki khun ki jong ble ba shisha. Ibadah yang Yesus Kristus kecil jungi, masya bangi yang keras ni, masya bangi yang lepas bini bau Yesus dan hajar jungi, bagi nomor, amen, bagi kikun, kijong boleh hiki nomor bantak bersyukur, nama bagi dan Yesus ulang kecil sisa, tinggi dengan keran yang kecil sisa, tinggi nomor dia bantak, piu Samuel, oh maaf ya usol ulang bantak piu Samuel. Nere usama lo tip ya ke ba usor ule nama ba udan yo ble udan ya ke sisa utep ba ble utep yo usor la kenre ano na ba bo yo ble Amen. na ta daw ulan thok no kanu ru umla ba thok ai ba ka jing ka jonga ka jopi kan la ba put so bhai ble ba nginom long kum ba lo usor ba thok ba syukur amen Amen. Nama bangi ni thok syukur kan mau baka jing sisa kam dan ni mun Yesus Kristus dan na jing ka jong ai ba ka jing ka jong ba ka jong kan pen pau bangi don yang Yesus Kristus nama pera punya ka tu kan kalen na ka ban ning kong ni ka gospel yang ko mo Yesus ulo ka jing sha baka ai ba manga ba pi ni nama jing sha mo Yesus ulo ba pi lo ka jing sha ja ka prathe u Yesus ni ko ulo u jing sha ba ai ka jing sha ka jong u hangi Amen. amen Makini kita berkhot ai bangi nginong ke jingsai ai bangi nginong ki khun ki jong le ngin pa bangi long ki khun ki jong le bangi le ke ba pasong hai le nama shisha la ngi long ki bathok ki bachuko ba usor la long kamot kata lo ka jing le kya ka bangi ni khlam buro mi oble ngin dan ya kata ka mensin ka bangi shakti ni oble ba bangi yo ki program ya ka bangi dei ban shim menta kam ka jong le kan ma bangi duai ngin pai ka ma oble ngin long ki basmor ki balere Iba pendam syua bangin kam tam syua bangin yo eka ketim ke jong lengi di banduai di ban pan ka borong turan kam de yang ni bangin ngin syukun tai kuntu habang yo ka kumba uble ula ai ka chance ya u sol kan mau yang ha dia piru ai mentangi don da jing ai ka ba uble ula ai do pun u jong u yo ka chance om tang arsin beli uble ula kan tai no ya usol dengan pulih yang sisien kandigal no ka bakhasan kadukot ka baan pulai kani ka babenta ka bakham hapo o namar ba me tanta ja ka tin utrai ba uru ula kanta ya me ba nong sim ubli no pa asu ba tunju ya usol hato ushepting ya nena andre usol hom syam la shepting udang ngut ba thok man syukur hadin pa ubli sa jit no yo david ba ka kum ka don ka jong blehi ong ka bible amen nata no ai ba manga ba mapi Bau bleng nom kentat mentang yo kecas daga jing ai ka bau Yesus Kristus ulaban ban syaya kalau kini penang yo ya ke jing mape bakat lo kana sin ka bangi la lepo ila ha ya bakla ndre bleng ka bangi pendre bangi pendang ni pa jo bleng dang mape ni nata kana ai bangi lang lang ki balle ki ba im ba ha ka tu ka jing bakla ndre ni pendre ni dang ka don ka bakla ka bawat bangi pa jo bleng kena bau bleng ni ban mape ka pop ka jungi ban penyang pat bok nama bleng hi daga dia sa ke Yesus Kristus syam tan no yani lagi spasim di bangi ni bakla spasim di bangi ni dia pom yo ble kendre ble pa rumah yani mata ka jing ai ka Yesus Kristus ma syaya phala ka dimpna Amen. amen ai ka jing ka jongi ban na ka syakpa na ni lo ka ki pri hi shibon ki jing bakla shibon ki bangi ni ali ti ki ka ba ni ba sa se yo ble kendre kan ma abangi pai u ble u ai ka chance ni ka bangi ni pa ni phala ka wi ka bangi lendan ini banan ka don ka bas ngore kam ne ni bangi dan ka don ka bas ngau sarong kumbar usol yo ba u ble kan tai no yani amen to ble ka jing su kon kur khu ye bi ni apor am ta ka par ko jong ble to le ai ulang ka ka ke jong ble